Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Raya Pibaro kini kilong ki khobor bamta kasni. Karal Laban Sports Social and Cultural Organization men hakahnya teri urusau kalapan ko puram ya ki samna puli ki bapas ba hakajingele exam jaga kelas 12 bat 12 ya kabala pelong hasus taham auditoriums. Hado aspa kena pelangut ki samna puli kelayo pun ko puram na UMLE Kalaban constituency uba sambor sulai. Habayo banyak keren sekilat patah kubur uba sambor sulai itu kani kaji pun ko puram ya ki kena puli bapas metrik bat kelas 12 kade gasin kaba arpau ya kabala le ko UMLE. Uba sambor sulai pun pau kajing sokmen kabakrau panyarap ya kilong ye ki baduna kajing yo bat banyo yarap nakabor bare chungu kenang baki samna puli kenang yo lat ban pendem ya ki jing puli. Susu basan bor sulai yathu na pedang ki aspa kena pulai ngut ki bapen ko borom ulajit kerpang sap hongut tang kilong yeng ki baduna tam kajing yo ban ais dan na laptop yathu te UMLE. Manusia mengi pelong ikan kajing ai kusnam leni kalitri award ki meritorious students ki bon sakman haki exams ki prepare na do ki ai SSLC HSSLC ICSE CBSE ber 10 12 berkumtar kadang-kadang kasnem ke arpo la arpo snem mencua kadang-kadang kasnem ke arpo bangi yai biteng ban aimen sim ban kumborom yaki samla puli kan tebe cinrang badru ngilabu ru yaki special categories ka bangi kumborom ru yaki tuki samla kan tebe cinrang ke baron ke jimbruna gitu atmet badru kiba dei kipur gitu kibra no ya ka puli jing puli na daw juga jing duk jing kerdo ayek kumla kerjaan cuni baru gitu ki BPL student bagi ong gitu ki samla puli kan tem senang kiba duk kiba kerdo kiba layap no pa ka kami ka su trebla ka su cleaning brio klem tuition kali penyarap ya kami cacaka sanjan cacaka tre but somehow klem tuition kami naga jing kerdo place somehow ki pass first division ki pass second division tingi so naga committee na organisation ki kamlong dise banai ban encourage ki that terlalu lagi pas aga third division second division ru ni perkubrom yaki bad aga de ganti manusnem kadon ba sepoi saus pa sampo lais pa propo te manusnem ngidan arts pa kai pulai kemun ki class 10 but 12 boys and girls hakidi arpo tu lagi sistem kamu ngisuya ya sibti kaj malumala kalau along kumba 10,000 ngut ye hapo na konsumsi gila yo ban ai kana ka award leni ban perkupurom ban ai men sim leni ban encourage ki so far toppers nagi life ar category gila bentai ki life ar category kemudian so far ki laptop bagi saya segi toppers